Iya, salama melambi lako ambe indokku sia sulu kusolanasang salama stammu pole lan renungan katuan kiataran allo yate lan jemaat baji marumpa. Di kita la unanungan firman na puang mbai melo ke tapadolo mata sambayang laku puang ta masambayang. Kurre sumanga upuang matua ke pakendek mati olo malabi mi. Belanna pakamase sia pak kobaro mi tu tontong mempayan lan mintu lingka katuan ke. Kurre sumanga upuang pakamasemi lan mintu aganna katuan ke. Tu atu pura kiboko sai lako maallo totemo. Upuang ilan kadatuan suruga. Totemo nalambi atunna laki basa laki nanungan tu kada maseromi. Mangandokan kumua lan umpas sakke kan la umbuka penaangki siapa tangarangki den nopa na yate kadammi la mempatu melo lan pena si misa-misaki maundongan raka la tontong mendadi pesulo lan ulingkai te katuan mi kamasekan na yatu tommi la untale ambun yate kadammi kamuduka la umpas sakke den nopa na yatu kadammi la naparampo melo situru lalan paporayammi. Makada-kada komi opuang belanna sakka sadia mukan nanungan marampa itu kadammi lan kagarisan kinanai rampo tu ara dio olo malak bimi umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Ya. Bindoku sia suluku solanasang papasan tatu temo lan 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi perangi na upuang ke metambana katurut-turui na siape balina penaangku unturi itu kadammi kumua daka na mepilindoi na laku daka komi laku pilindoi komi upuang da mu benian na tulindomi siada misulei taummi na pobua kasengkeammi kamu motu kupota patanduan da mi teba na siada mi tampe na opuang matua otok na kasalamarangku belanna na tampe mo indo ambeku apa puang tarima na adai na tu lalan mi opuang sia solan na lako lalan malolo tu belanna mintu to umbalina da sorongan na lako paporean na mintu balingku belanna ba tu pira-pira sa bitang tongan umbalina sia to umpenaan kama saagaran ya kesusinna tae kupatongan ni la untiro kama sokanan na puang lan tondok to tuo peagi mitu puang melo ke bakta ko sia kalebu penaamu sia peagi mitu puang. Amin. Ambe indokku sia sulu osolanasang kumua maleso mutu tema papasanta attu to temo ko tang lelu ma ranuanan yake lan bahasa Indonesia di kuaya tetap teguh dalam pengharapan. Kumbongan masalona puang kumua nenne kitu sumarro ranggang sia mataku lingkai te katuan apatang ladisan mo tu melendokan sia tae mo lalan ladinai sorongan boko sangadina inang la diolaina sang sia inang la mukubang dadi tu agan tang dikapang ya mo tu sipatu de pemarangan ulendui te papasanta totemo kumuan ape sabian to makpudi umbasusi tonna tingayo kabandaran katuan mabiri itu tau lako kalena sia murai la umpati apa belanna kasatuananna lako puang anna yatu balinna ya kalena titodo anna tobang sia moi raka natikui to pariri apa tontong bakta sia tae anna mataku kombongan penama selo na puang kaparanuanan sia pangando tontong na patutun to makpudi lan kamadiongan pena diolona puang belanna nakanapi
Kumua yatu katilendokan si matari bilanna kamasokananna puang. Lan kamadiongan pena anna mangando lako puang kumua. Perangina kemetambana katuru-turuina siape balina. Laku daka komi sia laku pilendoi komi. Da mu binenna lindomi sia da mi sulei tu taumi. Da mi tebana sia da mi tampena. Lante kapangandoanan na anna sanda tongan ni kuma moira ka anna tampe mo indo ambeku apa maluangan kamasokanan na puang umpeli supalai. Mintu kombongan tu kukabaroi lan puang Yesus Kristus ya moto tai anta laranggang sia mataku podo ke tontong ki batang maksatuan lako kalena si tuang kamadioangan penaa. Tai kamatotoran dio kaleta apa pole raka lauran nuan kaskuasa senga batu ya temai pangka siayanan. La makada ki kumua apa puang motu ku potomba kuku sia kapenombangku ku pubuntu batu pentirirungan. Intu masalo na puang kumua puang motu na po benteng malangka mintu to di pakario-rio ya motu tambo kuku lan atu kamandasan. Amin kadan na puang na kuasa pena masalo mara tontong rendeng ki den nopa mempatu melo lan liu pena kapatongan anta tu kadan na puang mangka ku parampo. Salamat lako kita mas solanasang ta masambayang. Kurre sumanga o puang matua kamasyammi lan unatuan katuan ki to temo ma paraka kan madao lako lalanmi pakutanai kan solanasang ammi pasakke kan tu kadang-kadang lan te atu to temo tontong sisolan kan o puang lan ma rupa-rupa agan ki kurre sumanga puang na pade itu katakuran madao lako katuan ki lansangan na Yesus Kristus ki pasambayangan. Amin. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas dan Yesus memberkati.